no kure so beba no panka yen die yenim na obeba nwumbre anana dwonso so a no nso yenhunu sanse se hatirimupo no wamfa manipa wamfa mabofo mpo obi bia woni no nyade a wonim na woba no kura wonim da wobeba isi wo hwe agya nanim wei aye Sompa 106.5 FM Accra Ghana Today bre na so ya yatena se ebebo ho nkomode ama wona abusua hye nso se Ghana Today no nsem a etwaguo ewo man Ghana mu na editie edika ne adabon krata ne de aba online portals ne de aba ne a trend e social media na empo ka mu nkomo abonten edwom ene kromu ahodo nyina no ensem a Ghana fo di ho nkomo no eno na yenso ye tase ne de abetena ha se Ghana we mu nko a empo asem no sesi ODEHYIEBA na se Ghana din ba mu nko a no a efa Ghana ho ayesem frama no ni nyina wo ye de nkura no a efa ye ho eno ne yetena sese yi a ne ye de mu nkomobo e de abrewo na empanimfo se me nkomitirimu pro no nti nyame nko a na me wofia ha me ne ma fefe mienu e na ebo mi chidom ka ho e me ye de abesom wo na nso hye ne nso ma me se enamdua so nso e na ye ana ahoma ohunu soro eno nti ye ka Ghana nsem na kire wo no na wonom nso a womadawroma ya no ye dene ma ye bebe sensem ye di ama wo na ye yenso ya kire ya adwen de afa nsem bi ho no ne ye de wo nso ho ende ubo e de ato anim afei ebre ne so a no nso bopon simaduo no pepepe ye bi ahoma na tom na won nso waba na nsem a watie bie ye wo Ghana ha no a ya boso ne bie no won nso de ho wadwen kire e de afa ho e de aba mesrew oba enye kasantwi enye temdidie enye akutiabo sebe masa na emom kan wadwene sebe mpraduasa nyansa kwan so na kabina menso menkabi no ni nyina yenyo ne ye na woyo bi na me yobi a ene ye chense ye oman Ghana ye Togo ye amama hodo no so ye a eye aman no ne yo ne ya ye ne kama e de afa abusia ma bedwafo akwa na yenye enkomo no pepepe abusia fo mo akwa aba o ya ba medasi no baby o de fine se obabia eba ne brema no ba ufi me ho ne bai no kre so se me ma me de Salome o ma me de Salome mo de mo betena ha edin e sha daka mu a bia ntino ai don't ne ka e na mo kan ba ku ise me nkan me madam bia no kire ma de ne fe ne ma test okay we so yi oh the jai me nkan hwe me si ne fe ne ma test enti ma test bia obi a me chia ye chia o mama e busa fo no hono mu ye de e radiatum ya hoye yes ene first na kan busa adwa so da yi ba me am hwese de nanim sresre na mtimu se shiye pa o me da yi na ne no e ka de nka ne dama na tia na time oba obedu no ye makeup na o hwe America me so me de bewuram na nkasa no bi nhunu ni efri mu pie ye oh my goodness nyame ne ye boafo menite ntem I'm sure by this time dear I mean that kakra as last week because I say mo echire o sa mame ntwen kakra no e ho ne na no ne de ni nyina afri ba o na mi say na de won kunkun na nya ne me because anka nya sa pa de Obrempong because mostly say ya me sorentem na say bia me besan akoda second na no I don't know me that with a conscious mind say when you see when you waking up no e wo me subconscious ni mu nti ase me mada oba me nae okay aha nti me honam na rest ba ma dwen no a fix wo so say me be sorry but I say and at the end you do twam say baby ade no enenam no me sorry say krim prekope na America bia e ba na sa se oda ho no bia hwe nsonyu agu so ejuma we o for God and country ebefa na abusia for papers no de eneguma ni mu the Chronicle wa ha na Daily Post enso eda menim ha se and I mean me kra Daily Guide and ne ba akopɛ papers ne no shunti
emi kura baako me so me kita Ghanaian Times wa ha na online portal no so wo ho eno so ne ne trend no ne adwa ma me sha se mfiri ho yo me dem me go straight to the papers because mahu said de ne nam portals ne so no eno ana dodo no papers no e de aba enti no ye go straight to the Chronicle the Bokrata no na what share the biggest story that Chronicle front page SMBisa was say is Ghana's parliament broke anya bia Ghana yemra hye bedwam no abedwafie ho no wo ma ko broke ana asem kese pa o wo mu ni sika wo mo de ebo wo mo ho bra na niema bibia hye yedie SMBisa the Chronicle e de abana ni enti a Chronicle ebisa sa asem no ene say Enra ena Right Honorable Alban Sumana Kingsford Bagbin wode enkrata aba bonten se eye mrase bedwam third meeting enhyiamudi etosom yensa ewo ofa edikan ewo 9th parliament ni mpacho wati mbubumu na amede ama no third meeting of the first session ema the 9th parliament enhyiamudi ne ya postponing of the 4th republic so opesa media no so to aswa yedi first sentence no indefinitely eno no yenim da kora wo mo beba na hu se wo mu di kan ekọ recess no ewo August ni day di kan entina nka ni da kwan say nka by now de wo mo ye ntotoye ne hyehyeye na wo de aba bewura mu akọ sa pepepe but enra na nkrata free honorable Alban Bagbin ho baaye say wo mo entimi emma emeto adwumadie no so na emom no ne entia wo mo ekosa indefinitely no wanfa nchiremu no amma was the reasons beyond my control eno ne won krata ne mu na eno na Chronicle for so wo mo sources a wo mo ni omo edi nkomo a wo ma resewese niema gu wo masom no e kire say esikasemu ntina as a parliament no wo mo mai na say the second arm of government you know wo bisa say are they broke eno de emre ne nkrabia ene bekire eno ena no pay the Chronicle the Bokrata no ediaba na enra na nya semkuma e wo CID atena yekese aloyafo be yeduo Sompa FM 70 ena former attorney general Godfrey Dame ene netitafo di kopie mu CID ne bi na mpacho CID interrogation room honom no lawyer for saying ena wo mko enra na owura kobia mo a ya wo kan lawyer for no ho edema yewura Godfrey Dame no obekasa wo for God and country dwumedie so wabra Professor Bochi Tinadwam na prof bisa ne sa asem ya na me so yekoso wo mitirimu yi sa interrogation room hono lawyer for saying ene mo mo kwan call ho ena owura ne chirimu se enum 5 ene ma wo mo ho kwan emo mo kwan no se na lawyer for 5 die na mo nipa 70 eno ye lawyer for nko a 70 mo so am ho edi yewura Godfrey Dame achi a lawyer for 70 na 70 I'm telling you 70 lawyers ene call CID ho wow ansana echitafo ne adofo ne wo mo a wo mo edi nachi no enso ka ho o se na 70 lawyers de aden e de enko a na mo koye o se o ebia ne se wa frame ya me cheche nsemu de a kire wi ebia ne se wa frame ya me cheche nsemu de a kire wi se eno na kire se owodom wo mo dwen ne ho no doson wo mo a wo mo support no e wo so enti no esese obi ade ne support no ekọ edema owura Godfrey Dame eho asem anopay the Chronicle the Bokrata no edibi aba na dom kuma no enura yenke bi hyemi ye boaboa ye ho kora ba ye hot bite ye hu ya ne se wo mo de sebtwofo nkrata bi aba ne say minority asese ana mo mpese chese ye sebtwofo de ye beji ahome mo mpese be ko break ai mo mpese be ko break ede ne wo nkrata ni mu a wo mo se na no mampanyi meeting ya woni civil society organizations yi koye CSO si koye galamse de no wo wasi enkonya yie ye enkonya yie
ɛne ɛsi wo na den na dom kuma no mo ka saa asɛm no wɔse a na saa meeting no wɔn kɔɔyɛ no ɛdeɛ paa no wɔn kɔka wɔ saa meeting no ase aban teeda ɛdeɛn ɛna wɔn kɔka wɔ saa nhyiamudie no ase a aban ɛnteeɛ ananhyehyɛ foforɔ bɛn no wɔn de ba yɛnhunu bi ɛwɔ Ghana ha yɛ aban dada no ɛyɛ ɔmampani Akufo-Addo ɛne n'aban wɔn anyɛ enti no wɔn deɛ wɔse wɔhunu ne sɛ ɛyɛ publicity gimmick. That is the word he used. Wei ɛyɛ kwaku amprachum ampra sapon sakra amprachum sapon kwaku amprachum sapon honorable ɔyɛ MP for Mampong and a ranking member wɔda Lands and Natural Resources Committee no ano ɔno na ne nsa hyɛ saa enkrata no ase a anopei the Chronicle do bokrata no so edi biaba na me the way sorry so wa ha yewura mahama mampanyi ne reset agenda no a wɔde aba no Food and Beverages Association of Ghana eyefa bag for wɔn ka kyerɛ mampani mahama sɛ saa reset ne betimi ayɛ adwuma ne yɛbenya ho ensusanso power Ghana ha agye sɛ Electricity Company of Ghana Limited ECG adwumakuo ne Ghana Water for saa wɔ haw ne sikasɛm no a enkoyi wɔn akakye no agye sɛ mampani ataka o saa issue no ansa na reset agenda no yebehunu ni yi because yɛgyegye sika ɛde brɛ mo na sɛ still amanfo power theft koso we yesi na sɛ still mu ntimi nya ho adwuma de a na akyire ɛsɛ agye yɛ san bɛ tax Ghana fo ansa ne ya pesika de akɔfixe energy sector crisis de a anoodin enti fabagfo na de saa ensɛm no atu edwa Reverend John Awuni oyɛ dwamtireni ema fabag wono ena ne mfonyini eda ha no mo microphone sesisi anim a wode ne nsɛm to edwai enti the Chronicle the bokrata na no pay bia wode bae eno no ene mama fa daily guide do bonkrata no ento so enrada chama wontumi asantemantemo dwamtireni edema MPP amanyoko no kopie mo wo CID department ni nyina ne se wɔn so mo yɛ hwehwɛme wu sɛ efomagudie na wɔtuo no ya ne company din ene akonta mining ya sɛ oni tumi krata wɔn hwehwɛme wɔn yɛ wɔn hu yɛ no oni tumi krata wɔ sɛ odi tu efomagudie no ɛno nam so ama CID for etonsa frɛde no ada okopie mo no mu a wɔn se wɔn agrante ne be 1 million Ghana cedis sɛ onkofie na onfese scanner emfa embra ehun nsɛm daily guide robon krata no enso ede aba na yewra gofred dame enso de no akosua di kan aboboso da bi we de nya akosua adwoa Adwoa aboboso asemo taisi adwoa aboboso send na say adwoa ntam manti ne ja akosua no akosua be bia wo bia ye chiawa no pei enti mensa so eboboso biem na mom mame nkrokrata fa ye to so enkron wo daily guide emfinfin hodomo na vice president na Jane Opokwachimai na nimfonyi eda krata fa ye to so enkron wo daily guide emfinfin hodomo na okopie mu ewo dwumedie bi ase na wotwe mu no ewo from Mantemo yase Azogre Yam Festival na okopie won wo woche se aban no eba be hye emebu no emukina ama womo aye efuom adwuma kuayo ewo se mebu na timi ye sense nei sika won pa na afei wo ye nso a eboa ema oman no etimi enye aduane se ye beko obi ma so akwa kra anuane de abade ene ya ye anuane no ewo omayi emu asanse ye won sase papa nanso akodwo ntino ye no ye beko obi ma so akwa anuane e de aba wo che se aban no eba be hye emebu no emu kinapa ama ekuayo etimi aye easy ewo omamu anopai daily guide kratafaye to so enkron no enso e de ehwa amadebo e de abana eno da nchen a omampania be di echiokro yi a ebo achechefo abaso se wo mo ya de papa no yese omemu ase edwuma se bio eden papa ya acheche edwuma teaching chese omo so kwaro market anu so kwaro no enkosoro wo mu kirade sa wo be hyase se wo beku wenim ewo enwumesuamu a ya achechefo ye hyase ewo kreje ni atete wo mu yi a to chese ewo se achechefo wo mu dimu ye bo wo mu abaso
so sanse wo mo adwuma do edin papa owie ye no wo chese hwe ahyehyefo nso a mo so mo ye lobby e wo classroom no ni mo offices no na ansem mu ebi betu odwa assistant headmaster ye wo ke university ya wone akoda ye wo kire nade enso no office wo mu ye video emiemia no ne adede no wo se sankofo ne kane no so obi ye bone a ye ma de transfer e wo acheche adwuma no mu na enso wo se transfer no enya de a eye punishment enya asotwen enti wo mu de nhihye bi eba so ye cheche ni na wo kodi sa bone no a ene ye do ba fa bra kwan so pa say ye beka se ye transfer e do akọ school foforo no wo se sa de nipa do ko no kra obesa so akọ de chance sanse ni suba ya no enti won be ma punishment asebio e kan wa be hu say yes ya punish papa e won sam so o de atodwa e wo page 11 won mo a e wo daily guide double enkrata no esu emona and busumi e breast cancer awareness Obrempong makase emema ebinumu sene ya amumiemia no fo na awadefo na meka no wo de waware me ne adwoa de enyan ware na wo ye bema na wo ware ya wo de enim emra no ma okwan so be miemia oba no fo no ware se wonya cancer ni bia e ya wafo asem bia wa na ni nua ba pese wo check ma no obetimi bikura na ne wo fa ase so fa check ma me okay bikura na ne ba eni no ho bikura saja yen checkery ya na fufu obi obetumi aka so we de mi amadamfo ne wo yen so pese wo check ma me yen checkery Obaapa pese me check ma no a me check ya ma no yes ya wakọ ye fa so check pese RANSFOD so check ma no be ma na check ya ma Debbie o pese systematic check ma no a no check ma no check ya ma no me bacho e awarefo but se me pese me check me dia wo he na se wo nya wo bi akọ hospital sa ko hospital ni en check ma but we mo ofri mi kuro ma ya pay you na ansa no benya even chip compound graduate so na nte be frequency wo ha obeda ko hospital enti na no betimi ape eja obi a unua ba bi enkofa be ma so won check ma wa bra wo ware baba ko da me mantem ne no kura no won say sa de ye ya no mo kan I think say the education should rather focus on how to detect say ade ya masomu no eye die a doctor for na kan bi because naturally no me I don't know about Obaapa but naturally no ema ye mpokuya no usomu a bibi dem badwa ye from badwa edem already a unya sa feeling no na de ye kokoram no ana possible breast cancer detection bi be hu say ye bia no eno no yesomu asign na tie eye ya ye be de science ben ye di be hunu se ade ya masomu no enya normal ade na eda ma pokua no mu na emom no eye lamp ye betimi akose sa breast cancer no I think the education should focus on that ma maybe to you afia day otie enti me no we ya adwene ena mema no so ye say yakase eya amu nso so ma no awarefo no mo na mo hwe so mo nya no a ememe ni bia kwan yo mo fa so ma no fo no nye aso wo mo theater me patro se wo ware wo no o yere e bia breast cancer awareness wo be se ususom wo ankasa wo so no fo no mu a oba ne da wona na ni mo nyinya no enti wo hu se yere ase eyi no me patro no fo no e sensitive ti se bi adwo kan ye no fo no e ya pa enti ya mo hwe kwan ya mbafa so a mo besom patro wo so mo memposa ne sese bi o wankoti eduro bi na wo posa de akosa memposa ne because ya sani wo posa do no eno so kura betimi de kokrom ne de aba enti mu miemia ne kama waso mu no oba ne nyinya nyanum wo hu se eye ne yanti no wa hu no wa ye ne ye be cheche sa de we because emema ne ebi mu kwan yo mo fa so o mo so no fo no mu na nye ni aye di aje say next week ye mo Obaapa the camera see Obaapa so je safuna abera asam na ye de obeya mo de la mama na and I think say I was see your bone the road teach you any apomdin adwumayefo no mo nim kwan ya ye be fa so a ye be susom ene sane ye obehu te se de adwo aka no se bia wosomu a kwan be so be fa so be hu se nipa yi e bia kokram no wonya bi ana wonya bi enwu hia papa nti enwa ma ne bo do bon krata do daily guide krata fa ye to so du e ba ko no e bo enwa ma ne ye hu se nurse fo ni ginagina ho no mu a che se wo mo asoso so wo mo enofo ni atiate Sompa enche
bosumi ye mo breast cancer awareness no e wo se ye news editor eno anu waka ho asem ataboaten wo hu so ya tamsumi ya ata nti ahade e nhira nko a adwuma entafo wo mu no e blessing enti eno anu waka ho asem nti enwa ma de baba be pie mo e wo do bankrata no emu na Catholic Bishops Conference and a woman Emma Omampenyi wone say a kwanya ase wo peso ofaso etu galamse no ase no emo akra e wo se wo friend adano matena kwanya anano na meka se ebetu galamse no ase a ebusua nananom eka ho because Obrempong efri no kuro mana ofri na dwuma mba me masa ase so Obaapa me ohima no aba so oba be ye adwuma wo masase so a Obrempong be di kan ba be hume say nana maba wasase so o me pese me be ye adwuma say na me mama no kwan say Obrempong wo betimi akọ and sometimes no wo mo ba sa no a later wo mikuta na say dia dance ye krata wo mikuta no ebi wo no ma ye fake nananom ebi wo hono mu a ye fake enyampanfo ne dia ma wo mo nanso obesada akwa prepare se bi o wako kuro bi a kuro ketua bi a se bi o nanano wo ho no ana etumemfo no wo mo nhye da nhwe TV ni radio mo ntie sompa enturo mo nim de ekọ se bi o unya tumi krata no a se ni enewom ento obekwa akoye fake document no de abra nana se nanaje na mikura tumi krata na nana nso agya woni mu nwe no waje no wakwa akọsha ase etu efo magudie nti Catholic Bishop Conference empenifo se omampanyi e wo so otena se on sit down no on for plans ye beboa amieto efo magudie no ase krakrakra na story bill e wo page 13 wonom abrante bi da nanim ohu pa stubborn yes Central North region police command no ena womo akwakochi abrante bi a wedding mfinchia no eduasa ye de na akwakoto jail se onye adwumaden emfa nkwa ho Franco wusu asem ena me ken na wedi 30 years ena wo akwakochi no ye se Franco owusu e wa asempra so wakwako wiade de se okoboro obi fie ena wono okoyo okowiade o sika wo fa ye 1950 Ghana cedis endu 2000 po ena Franco wusu ko wiaye e wo fie ho e wa asempra so wo huri wo ena wo wura ho dem ena yesi ne be ekeka ho TV ene phones ne atiate ena Franco wusu efa ka ho enti yesi September bosom ne de ne to so du eduenu enson e wa afie mo ena Franco wusu ekọ wi asade no nti positive say wo mo akwakoche Franco wusu a ye de no ekwakogina asɛmdibia no na ere say krono na okọ wi aye no wo kọ ye wo wi 1950 asa so wi TV ni phone aka ho o de kwa den wo mo busa no ama na kire de ema no ekodi sanya mbransam no a anopai daily guide kratafa ye to so edu enan no dumiensa wode enwo amanebo enso de abana Adwoa ana Obrempong be kwa sa Adwoa aba ma me fa Ghanaian Times no so I have a message for Obaapa. Okay asa me have a message no kura me pacho message na ye pon anu maka o de se enya de be hadwen de a metiefo so tie no se le me chechire mo se the one no ka breast cancer na ayi hu no le ko hu tintin na editor se me nka je ne se information no de amane nyina no wo mate ya ba newsroom nti leadership by example ya editor papa waso mate ba se de na ye ka no no kore se ye ka se mo nsuso mu ye nkyire wo mo se de ye ombesi fa som na wo mbe ye no because mema no bi wo ho a wo mu nnim no for som but ena me ka se right now no ye nnim se de obema bi wo ho a oso ne yere kra mpokue mu na ade ni wo mu a onhu se ye ade ewu enza meka se ade ye nya nkyerɛkyerɛ bi ye betre how the thing is ebia ye so mu a ya obi wo mu ana obehu se nsuo bi free o nipples na eba ana bibi wo ho no mu ebe indicate se ade ewu no enya normal na ye lamp bi na ababeto yere no fum no otu ho na mo enti no editor ye da sipi ai aka watching papa bi na bo be demonstrate ya
But I think say the project now you know editor project na e ebe bo apa. It was say the king Adwoa king. I was see nyan chekere. Nti editor mpacho project no masom ye nyina ebe kire. Mema no mun nyina yi yenkwai. Adana tekwana. Monko pensa de na teko. Ami ka say wo hwem wo yi ayi bi no na network na teko. Bibi adam. Asemo nke Obrempong pa waye di. Some we interest room. Yenkwai. Boswe. Me we interest room na ayi galamse nkom we ya na minority for say ayi aban nim ne obeye nyina. Say wọ́n si yẹn fa ho yẹn kwaji nimdire nyina mfiri kujeta abla kwa ho wono na bema galamsi hu so omo opposition no ensem wo kan nyina solution nyina wo kan nyina sa menya ayi ni bi wa yẹn kwaji solution wono won kan aban ne ho okujeta abla kwa asem wo kan ye atiefo ntie bia na the voice no am yẹn boni ntie yentie the incoming President Mahama, just as he has announced that he will set up a commission of inquiry on looted lands, that he will set up a commission of inquiry on Galamsey. We must identify all the actors from the top. I'm not interested in these errand boys who are in the pits. The real masterminds, the cabal, the doyens, they must be named and shamed. They must be sanctioned. And I will wish that we totally stop small-scale mining. Let's just ban it for a period. Let the environment rest. I don't mind 10 years. You mean illegal or both? Both. But people have licenses. People have made investments. It doesn't matter. Legitimate licenses. It doesn't matter. Look. Unless you are prepared to pay a lot of. If we are not willing to take radical steps, then let's forget it. Let's forget it. Look, a lot of these licenses. Are you aware that there are licenses in forests? Licenses that should not have been granted in the first place. But that's different. I mean, that's yes, different. Yes. So if there are licenses that are illegitimate that were unlawfully granted. So look, we are saying that we are not interested. Adwoa Obaapa. Hello. Asem new. Hey. Asemo galamsey enye news. Enye news. You want to sit here and tell me say omo wa ban mu no. Na me amete ha kra no minimum. Said there are cabals behind the thing. No opposition wa hu eno aba ban mu nti ese ho ji solution no aka no monko name and shame. See, I am a foreign affairs minister in Ghana. Oh, what are you telling me? Hey. One say kasa frama. Last week na madam kasa asemwe anti akusi kasa asemwe. Sensationalism no e dey ade o Ghana ha no. Any emotions na money carry yen e wo issues ho no. O opposition a oni poor ne ye pe. Obedu aban mu a the poor is not my friend. MPP for opposition say no mo so mo ye. Won bedu aban mu asa. Me ye course bi. If an academic writing. Na say ye tro academic writing a yemfa emotions ne sensationalism ne sa niam enim. It is anke ye bebu o man said ye tro academic writing a nke beboa. You what you say? Obehwe so. Ma me fa Ghanaian Times no, me fa de aka nka ho preko na. Adwoa na nsa ko market ya che. Debi. Koto aduane ya che. Nye ne ya no adeda no. Debi ya. So nim say ye de ya na. Obaapa si ono on time pa bonti. We say me. O si ye maidi. We say o ye fi. Na mo kwa bonti ya na adwa so te say. Na ma boarding papa. Eh sa. Bra. Inflation ya drop nyina e. Tina wai. Where jai? Ade a meka sesese e bia atosode fo ana obenya no on normal price tomatoes ena jeni nso aba etino but enkruma boy etin oh ba ku 1 cedi
ne bo de den de wuntimi nya nkuruma nkwan ukope cucumber crab akoti oh yes and you know sometimes no yet it's annual way and ahwan data statistics paper so oh okay Ghanaian Times dey aba or see food prices say enkran ha edwamu ahodo no bayire kra ya yesi eba no ene bayire baako 30 cedis 25 cedis sir oh yes na minim say well I don't know about other areas but me afi ni enti Ghanaian Times dey aba I say prices no osunu ba bia na wo de bayire ya okay na no me call do me dwumi wo ba bia ya metobi me ko to me 50 cedis wow I chem ho wa na me so me ko to 30 cedis enti say food prices no obekwa obi ese obi an ne de enti hu se konko we ko to free we ho na we abeton say we ko fa free food market friends saying farm gate ho no de aba na jo abeto na we abeto na no so akoto na ye taifa ho kura de bra yenka yehu anka mo obeka ye ho pa yehu anka mo ho enti say we say ni Ghanaian Times yehwemu de aba ya asemfo akrampo de aba asemfo adwempo no o say o hwa sese ne me baabi amepe na mekọ enti baabi amekọ amaso mbedweme no enti say amanfo binum nso o mayere o mobo ne so no anhwe ye so o mote so na adwa mutimi to na Obaapa mutimi to na ne baabi akwakubrempon to ne de no ni nyina abaye pe enti ono so se mufo adwempo de baaye e Ghanaian on de o hwe food prices any baby gina no and ono so de ho sem kakra e de baaye na se na watching blaster o game yeah enu nti na a sports minister neni abre ne hui or Ghana support okay for the Black Stars of Ghana fantastic enti monfa echitae no enkoma wo mu say the amount for but the love is still there sir enti ba ankoye dia my love the love for the the love for the stars obi say nyese ye kan hakura nko dem say blasters no cry na no obi say blasters no cry yen change nyi Ghana no cry free so no oh Ghana blast yenyi ebe wo honom saa enti yen som na ebe yie kai o he so na wakoma no enya yia tena obe me man ko he focus on God eno no famanyame na wadi abawa ha say Ghana brantie ye obo La Liga ya your friend Atletico Bilbao your striker ya wo ko ne club no a wo bobo pan she goals pan so ba Black Stars so a one group why not Inaki Williams oh you see you know I have something about that guy okay Inaki talented oh yeah or you gifted and ojina field no so unhu ni say onim nejuma but sometimes no it looks like say nkofobia epeso mo sabotage no as a redundant yeah like oh yenya man nya hopeless e wo field no so no that's my personal observation now we friend squad na ne din kan ho yesi we plenty we nya mabio oh okay nti wonkobo ma de yeah nti we Ghana say week ye na nyame adoma 12 of this month you be san be bo another one e wo Ghana ha no ne last one okay nti Ghanaian Times e de honsem e de abawa ha enya asem kuma nti no say ne minister Ghana support you there yenso fa fidie yi so na yenso yem pistol support no emfa nko na bibia anya fine na ne amedi wie wo Ghanaian Times mo say MMDAs no municipal any metropolitan district assemblies no say yes wo mo nhwe na ya task wo mo say wo mo discover market new tourist site ni ade niam betimi aboa yen na akwansra hodo no betimi akoyie na sikase betimi abada bia ye mfa nkohye se nia wo ton pia otankwan de akogi sikari afiri ne ho nemum ye nhwe ba bia akwansra hodo betimi afiri aba eni be omo betimi aba besra wo mo abehwehwe wo mani so ade ne niam betimi anye sikade afiri mu no wo mo so wo nye na bibia ntimi enkonkan eno ho nsem kakra enso e wa ha Ghanaian Times abomu e dia banti na daily post wo de say no kra ne story a meye wo mu na me mbo foforo bi so kra I'm okay me pacho kokobo we free Nursing and Midwifery Council of Ghana for me see mako hu o baby boy what's your boy but we kwa ma nurse for ne midwives wo mo wo mai emu na midwifery council no say enima bi koso
wo krom ha wo mani nye ho did you power be from krato bia hodo no so ahyase no me kan story na me say na no demonstration ya nurse fo yi ekoye na ho aba say na enye no na ye issue foforo na wo social media so a nurse fo ne wo mo ye adwuma wa pomden aso ye honom no o ma dane content creators. Oh yes. Na content no obi anka se mo me create. Na emom no ye wadwuma wie. In the comfort of your house, your room or wherever you are no, wo betimi akwa create content no. Aye wo social media thing now pesa wo ye ho no. But non when se wo adwuma mu. Na wo ye adwuma, wo be kɔ na nurse ni ana midwife no watwe phone esi nanim. Ehɔ na oba be create ne content. Na sabe ye to dan so a kasa no mu use no what's ya now see afem mencho baby free o man timi antia mo dey graduate abedu baby away oh or starting first year or what classroom no ye TikTok live lecture na antia no wo what they are called clinicals assign back to lecture hall wada kra no TikTok no live ni si so wo kotena lecture hall ho biemu a still TikTok live now all year. And what this they are graduating or they are better award. Now council na say dear a boo ma bem kra ya enuntia mo e de sa question e ba ne say obu onom kra wo creating live na me patcho she uniform ai wo se adwuma mo uniform no sabe kasa ensem fata nia emu oduro se ubebie wa no aka no eno no wo mu yusu na che say wo ma ye omo ho na ebi wo ho no kro se de obeye ne ho dandan ne ho ayiyi ne baabi e wo social ne media no so no ya na eya asefem ya na e hadwene enti midwifery councils sa ne ma no me patro ye chew so ye nurse ni ana wo ye midwife na wo TikTok so Facebook so te IG so yes aniamo ho nsem no a wo mo chewa they will sanction you. Me yes survey bi dating apps wo abu ya manfo na nam so pe boys and girls bi professional omo good dating app na so pa ya nesefo me confirm nwie na nso mo lead ufiri ho na teacher for hey we appreciate their work but not say wodi adwuma mu time obo ho no mokro timi kwa ya sabia OPD fo isei ohun se nipa no miensa bia so ateka kra bi na bia pressure ni ho a watwe phone nso make na nkofo ho a esese wo hwe wo mo se nipa ye ntua ne kan so be ka se ye ntua ne kan so kakra onya dia to data de enam TikTok BBC wo hospital ho kra na watwe phone no otwa without the consent of nipa na patient no yes e hadwene enti midwifery council for say wo biara wo beye saade no wo mo chewa emra ene ubedi na registrar Mrs Philomena Wule wono na nsa ehye saa statement na wo mo de ba enra no wono na nsa ehye ase me patro ye se galamsey no EPA for se wo behia $200,000 and wo mo de pilot isane ye bono na no liquid ai eno na wo mo de beti poisoned rivers no ani no nyom so mo de be di poison nsuo no sa na sika wo behia for piloting nko akra no $200,000 eti no eno no ye aban dia me answer 21st clinic ya I can't say this say wa ma waduane anye waduru be ye waduane etiefuo mu bu niama kan mu no mo mfa ntoto adwo ase ma wa kan story ya daily post dia ben yes say wa ma waduane anye waduru be ye waduane yem fa ntoto EPA 200 is it 200 million or $200,000 yeah and yeah they quite pilot million adwo ahwehwe bio na me interest room but $200,000 yeah they piloting pe ya me be hwe so anti eno ye daily post okay na edis asem no ba de aka no ba pa di kan bobo so chema wuntumi enura kopie mu osi idea na wa Ghanaian times quarantine mambo so bio na sports minister so Kofi Adams ne Black Star support no asem na wo kan eno so daily post ba yeah ebusia fe de brana so se won so betimi abam bi na hye no nsoma me say time herbal mixture Obaapa time Obaapa time eno so so yasene pa no pay
ɛna yɛde Ghana Today no ɛbrɛwo no nti baabi a wo bia ya malaria akyewo mesrew entra ho malaria ne mfa wo malaria kum nipa wo na wanhwe yi a wo nhunu bomoden na kopɛ time herbal mixture ne bito na ɛmoa wo paa wo ato wontimi nidi niema nkoyie emfa ma wo waposo ta atwetwe paa time herbal mixture no ene betimi adi aboa time HH mixture ne capsules nso wo ho a eno nso no bra odwonso a wote yawo ewo mu wote yawo akire odwonso a wo bra nsa na ba utimi se dwonso no kure bia kam emaaye oba bema utimi nombi afi mpamu kura wa ye mre ba mesi obi ho da ho se na nkan ya boka shira to ne so ya na nka so wo da hwani me pa chew na ya de maka wa se bia na ye wo de beba so de ya na man ye fe me ya nti ye nyawo ya no manka ni ye kura nanso ni aya kan se nipa kro wo hia time heba time HH mixture ne capsules no ene betimi adi aboa bia no ahimfie ho nsansa bi nso gugu ho ama wo discomfort bia ba ho sa no a time HH mixture ne capsules ene betimi aboa KNG heba ye odi nre ba ye no o wa bijan mrom wasise bibi kire wadwe na person ne bon koma afre 0244 417 669 0244 417 669 emo mhyɛ nso nyɛ mopin for ba ma koda ne phone akoda wo nya mfinhyɛ dumie no 026019 6064 0260196064 and 0260196065 0260196065 on subeti mi afre na wabekire wadwen e wo me ba che first na kasa free hello good morning ba che first na kasa free ba che first na kasa free akafia phobia kaza pikantamanto we ba che mainti akafia momoni ajmapa mosoma marigana amipa kenya na nchai kame bagbara MPP Dr. Basafon honorable Bacheja ko enzo kwadesa chama Safia Mohammed oko organizer na Jessica Dia general secretary no mo kan di se waduane enwane e pese wadru ana usu yes wa ma waduane anya wadru a wadru ye waduane mo na mo kan sikedi o se $200,000 aye pilot e patrol pilot no se dia na moye ye mre wa no mo baby no mo nte pilot ase no eso trim e uti me igwanya aduma na nkasa enwo sika no pilot no no trim nia ye de e hyase aso ahwe eno no na hyase mpo nia ye de so ahwe se aduma no ye betimi aya na ye ntimi nye no eno no very good yama me no ne yana na mo villages ni ade na mo nte pilot ase no sika ye de be so ase bi kini keke pra na ye de be ade ni be ye enwo sika Sompa FM ye na de sika be ba ni e Ghana Mate the best o man tani mama is from Sagana Sian 70 is na and one is a state of emergency no odi be ye juma ama Ghana for one top because any could you do ideas in all position now about them or you team more boys na me the papa we show tea or the movie I record come on tani na Mate yakafia me da say me ba che first na ka say free here ejani mo ofanko barrier ba choma yenti we it's your own den ibutua ano penya ko ma divine selection kan no chiachia mo boduma na me diva konye so nchia ba ya champion usitu tata frebre Ghana for bri wa mon kan national tema organizer national chairman ta wona so ba incoming if the can come bodu on so ba den ena national woman organizer enzo ye Hakia Safia Mohammed ababa wakama umvanje nzo bobu eduma no omna yema ba jere nkokora na mere wafo no munyi omuntri yo dia mi kanya ne se dalam se ndi nya nwasem nkame nya nwasem kachira because e kotu abisa abo bisu a nkanje nsa abo so no so kase sori yeso o fi so be bounce because in so ni eno mo a ebia no so e ti ebebi enti e obi asem enti untimi die abai omumfa no kure enye omumfo tan bi enye sebi nipa no omutan ni bi on befa kwambone so wo dia ze di wonyo no kwa na ye maane no wono wonya gadamse maane no ye ya no bozo medi gadamse charge ne bonu no ya ma ne ntianfe o safi ya die tenye ne emre bu ne kema so ji ni fidie nyina akura chira eno ko dia chemo wanye won mu ko ka je wo bi bin mu mu difo sei na mu ku tata
Munya ono na omo ye galamsey no a omo se nso omo tata omo munya na se ma no me da se me ba che first na ka sa free he Pato ya 5 PM matemakotia 5 PM akwatia me ba che ma yenti we pato ma mintia o Obrempong mintia ni na na kosia obro ebinya ya manya semedi senso pokra de met like I said so di ma ka bi le so anka desi kini ya enye excavator nkwana ye de mine we met ni ache mantini ma ade bi stream opeso two man ya first one se won train ya won want that forest for no forest man no be for na wa ma wo satu na on the forest ani on pam obi etio on pam obi are my man you take years baby amita answer na ura forest no forest 40% go sadu ska ni that na nyense dia na ya kan wo ready so man peli mama empam wo forest for no kan ya bro first one won na ya bro won ma ye tuma wo police ni any excavator nko e be the picker carpet shovel pipe everything yes too answer na wure mu no yes too good percentage rich pia u betia e wo scout ya wo tia na ye too no wo tia ye too da ni la nyene ntini man tani man ni ko sa e ko no pam wo pam yama so da tinka kraka me da se ono so ne dia ya ode aba eno no me pa cho sa no pa wu pa aduane papa dia ya na akope wako hajia ho no wako akope aduane papa ne bi ho hajia special local foods aduane papa nyina fie no nwotwempa mu pepe aka 1 na wabie pon ato ho na wobia ekọ akodidibi eno nti bomoden na fo ne kirem ewo hajia special local foods na kache owo hacho atomic kwan ne so na transition chen ho eho no butu aduane bia wonim tudin na fakọ banku ne tilapia banku ne nkruma tuzafi wachi jollof fried rice kokonte apapransa ene eto aduane bia opebia udu hajia special local foods ubenya biato na bibia aye fine bia na wuntime nko unya yanka ye de brel gia numbers no 0246 359 921 0246 359 921 na one yen abo enkomo me ba chefo na ka sefrin he so your friend idiot me ka say send am area Gideon pacho ma yenti we yo ma media we chief for na media owura bra champion for benje Japan ya odichum na compare for kwami Japan na odise owura boche Japan Miriana, who said, Sompa. Me ba say. Who said, yeah, a token of Diana. Na Diana, the Diana be a wo Ghana ha bia wunim bia wo bi. No, fine. Owo I had to atomic kwan so na be a transition home enchen ho na ne ho no butu. Okay, I told you any what could you pa. Okay, mama Diana na kizo. Na Miria. Say or they say, Mama Memua, a coso, Yamino Cranny, a memu pa. Oh, fair or they say, Chema would be as I be Oma, a bonnet and groomer, yes, a 20 years on person, the little Fiati. Eddie Papa, or one at guarantee no ye. Well, you said a chairman, they say, Yamio, say, wine, or nay, first vice who says, they won't do you my home, no. Na yatimemha eni yetu abewi pepe ena woko mikrom no ha o de say enki ahemfo inana etwa gan press conference edi petition every o ma panyin se o de o ma MP o krom no no garam say en o de sasa no na onam se di omu a obie wo sa petition we nyina beto ma panyin ma mani mu a won mi anka ho na le de o de say wudumi no na na eje ya fa na tenguru o mu je na political which hand is the nyame nukrani mama o we nyema yo ne se o de se de bodi anga for ayi compose no kana de yi gawo na nyama na security 28 aban de sa mamu we no mko jira ba bi nka se de ye ni yo me da se me ba che odini se na ka se free he ya from uti that's the driver oti pa che ma yenti we yeah me che mo na da me aso so ma de ko bia che na ya mu ne ha ga se ni aso bia mo de nyame adom ye konkon ho da me aso me chia driver ya me chia na papa no oye kola na so radio so ba we o ye quality many jena ho pa na me expect say one day make me chia driver ya me chia na pa
Yeah, Galamsey of the Maya can't. Galamsey shop in and Mara China upon a start here so many machine on my new year. But I never come on on my year behind. I dare say, yeah, you bet Kenya and I say, a failure and Tana, ya start can happen. China upon a start here so move around 2012, new year, 2010, 2011, new year. Ya Kenya, Mama, saying swimming, Sompa FM. It's like a yeah, a poor minor who bang in Ano. You're chilling in a cell. But many of the other young say, and some students who have actually in Chilima, the job and also some of the then account. I am because your money and none of the banner. That you job. Now, you're not anonymous sales after the things when you I hear you about the story. The young man to us here, then to us here. The young to us here, I say, you bet me a grand so. I'm a dear man, it's young things when I'm holding now. Young, I won't say, and I need now a copa. Me da say, me bache first and I can say free. Good morning. Good morning, Obaapa. I saw your family and I'm a Dance man, me bache my inti nana. I saw the film of my pastor. I'm in chat of Mahmoud Bawumia. Your word to Hagia Saskia Mohammed. There's another dance for Papa with ya. A one of us on Bawumia. I'm so well tuned. The name said, Miss Southern Swatch. Osino, a name to after pineapple fado, a year, no, Minia. Ya move one papa. No, Sanka, 2 MP to small milk on my yay. Katana, I put father about me a year, and Minia for Fatuna share. Minia, I'm in Tama, some to wait, Galamsis and semi woman. A personal, a young meditate. I didn't tell me that I am a dentist, and now I don't know. I'm on your answer, one study. Say, one for the year politics. They say, one more day, Yamana, your politics, I quit here, woman. They say, I quit here, one woman to a good year, and here. If yes, come back for so I make them say, one more twice, yeah, they pay. The more perfect. One more chincha who fought and name some more on to that. No one more to us at a Ghana for your former battle, your former battle, and then former battle extra. Then I'm saying, the woman to me plus the end to plus the extra. Or put a tabla, and so for super some church, some day, one more. Mate me so me da se hye so sa no pay bia na wontwi wosi a kwapep student cavity fighter ni bi to sisi a se oyusu ya anom de ni bia no ye nkoso mesrew me pese unya hoden na wo sensu nya hoden na wankasa wo sere nso a odi akukudro ebesere na wankasa nipam na ade akukudro akasa nipam pep student cavity fighter eno na make amfo dia ma wo enye na e wo shops ahodo nyina mu eno na wo de twitwi osi na pa ne anwumra na pa ne anwumra ebetimi abo se ne ho ban de afiri njempre ene gems ahodo na edidi osi na se nyina no e wo ho ban e de afiri ho bomodi pe bito ye wo ne sizes ahodo webre yo 200 grams big family pack no ho 120 grams ejakwa pack no 65 grams and afi 12 grams eno yes sachet no eno nso ebi e wo ho betimi atobi na se bia wo se ho problem ya opo bi ni na kasa na nso uni sika ode kwa ya sabia ye ma to free number eno fra ye ntew doctor no nso ane ne be kasa no nso onye usika bia eye 0800 161000 0800 161000 bomodin yusu pep student cavity fighter na emo opa wo wie na wo pensu papa bia no mo a eya na wo de kasa mineral water e de adi nkomo wate ase ekita wo se na wo de kasa na bibia ye fine ensu papa wo benom na wanya ahoden papa wanom nsu pa typhoid nam kwan so otwen wo me pa chopa bomodin na kope kasa natural mineral water no na no atimi aboa pa emane nyina atimi akoye e de ama wo se wo ye party wedding eyie anase dwumadie bia nso awudi na wo behia nsuo no me pa cho kasa natural mineral water eno ne papa no modern pebito mo amotonto nsuo traffic mu no senye kasa munyai na mo nkope kasa natural mineral water ne binto eno ne agi atomo na FDA nso e de ne stamp wosisi wono mo a correct one pa Kasaloma Ventures or the buyer no or Taifa Heya back hospital echi ho ne numbers no 0206
469-430 0206-469-430 and 0303-965-780 0303-965-780 na one won abonkomo anopai mepacho hwe tiemi pa obano aduane ben na wode ma no wanya busumi nsia de kro no aduane ben na wode ma no senya yam vita mesrew enya yam vita mesrew me paucho me de mensa to mensa yam mikoto dwegu fom kope yam vita fama akoda ne san se we no eye 16 essential vitamins and minerals and yakeka bom zinc wom iron wom calcium wom eno nti enkoda na pomuden no yahwe ehu ene ye de no ede mausa ginibi na fama akoda no na pomuden enkonkan se obema akoda na aduane firi busumi nsia de krode a na sanya yam vita na wo ha akoda ne pomuden mesrew mananya yam vita eno atimi aboa ne pa eye promasidol fo ene de aba ya opebi ato a enye na provision stores ahodo tables wo mu aboaboa no niema wo tables ene wo mu wo kwan ho ni nyina no bo nsensen wo nsa so se ya yam vita eye aduane papa fa bi ma akoda no na enkoye pa ajo wa Facebook messages ni kakra aba na fe yemfa no mo taw na yenso de so na Jeremiah Simpson ede ba ko bi aba ha me fa no mo taw Bra Jerry I say glorious happy birthday and comma Dr. Joshua Chimo happy birthday to you. Way free Elder Jeremiah Simpson. I say God bless you and make you great. Well, you're already a great man. And so we show greatness and greatness upon greatness. Way Jeremiah Simpson. Bismarck Nana Gazy or say Majua, what about some of us? We haven't Hey, Bismarck. Breast cancer has okay. Bismarck so who jai wasem. Yeah, who be that? And and now we are young. There be we so the me hwe the picture na. Or papa. Was he obi interest you? Yeah, that's it. Teacher Kujo Eddie Free Tepa Enyine Suso. Was say Galamsey must be stopped by all means. When Bia so as say here na ye to Galamsey na this and say niema wodoa say no yado soon. Was say enchia enkoma chairman odine ho kwaku apia koka no na honorable Eric Nanajiman Prempe MP for Hafano North JFK NFA Ora Usu Bempansha constituency chairman hopeful Mensa Saba Edifree North Suntreso or say chairman won't to me arrested again. It's very worrying how they been patrol chairman won't to me and chain beam no so dear no chere Kwame Emmanuel so the nediaba eti ahani ebe to me DSC Amama Obrempong say no any offense me din di Obrempong na kwampoma but you say first your friend me Adwoa Asare na mama Obaapa na ya ka me bo anhwe anu ma mo ni ye ye de wasi